Suriah. Agak lagi kajian di pamagi Suriah. Nak kenapa kia-kia? Oi, apa magenta? Cuma ada tu. Dan di sini mau dibahas. Soalnya insan antu naba dengan apa? Tapi yang tak boleh tidur. Tapi yang tak antu naba. Nak kira paksa opisina. Nasi saja kayak jamaah Arab. Katanya apa dari yang Nabi ngomong? Emang ada saja kayak Saudi Arabia. Nah pas tak mau masuk bah. Nanti pun semua antu naba ini nanti je. Gitu kan? Oh. So lawan antu naba nak naba mana nangga matau. Ibarat Madinah. Na penggiraw agyan ko to ay mana na mga security ang asada. Na apiya ipamasak ka sa agyan ko ta mga tiga. At ay nga pagariyan kasi. Apiya ipamasak ka sa agyan ko ta tiga na milyon ariyan. Na tiga agyan ko ta kumakan sa agyan ko ta tiga. Akasay ka po kamay kakasimbiyaran. La ilaha illallah. Khawfun minal tanzil o khawfun minal jalil. Kan putusik Allah subhanahu wa ta'ala. Naupuna kaya na diba din datang malagidanan. Namata na si Allah, api ka pungguro katang sa iyan kaya kalak parataya si Allah. Nakais juga dibakta na anto na ba ini. Jadi kile wallah si kwanto na ba na mga kabakta. Pinay mga tao, apapagabang atin na din na ba, so otut na di mo, sumiga na di. La ilaha illallah. Pagkanalawayan tanwaki wallah. Nadi mo di matiro Allah, sikan orang akan pagin. Awal, ikan orang pergi. Nak alih keadanan, anak idanan, antum ikat tipu dia mahu sahabat. Basta mau dia Allah, mau dia saja mau tahu dia Allah. Nak antum nak begini nak, kiaminkan. Lain lagi utak ini siapa saya tak mahu ber. Nak ada tentu mau sahabat. Malu nusuk ya sangat yang lagi tak mahu ber. Nak suruh nusuk ini turun lagi butuh ayat. Ayat mana kini siapa saja butuh tu nak nak paginum. Nabi Musa agak betul atur abana Arab. Nah yang dia pun tu setarik kita. Nah ini semua agak betul main dalam Arab. Madinah ujian Makkah. Oh, tahu itu sama Makkah. Nabi beri amai itu adalah wasiat agak betul atur abana apa? Pada pati Muhammad. Yang kaya mantu adalah adalah Amerika. Ada Amerika ni turun. Saya ko kamapi ani. Pada pati kino ini siapa tahu saya kino tangan. Nah udah tanam bisa farsa inawatan. Na iman tu na adna mapapadal utam sa kayo ng Ramadan. Adna mana na po sa kayo Ramadan. Na pniat ka, nagbangga si Allah, nagrong ka si Allah, ato na bayni, nakagan ka, nakagin ka, nagalbog ka, di siya partan Allah subhanahu wa ta'ala, nayaman tayo ka na ato na bayni, nasuki ka susu ato kawal. No may kamakamatang sa kita kumurutan, wala ba tayo pagkuran, wala ba tayo sumuran? Dapat terpadulan, namun dapat tersemuran. Ia kekelakan si Allah Subhanahu Wa Taala. Wal amal bitanzil. Pergerakan tanu seantun abini na mata tahu si Quran. Kalau mata tahu si Quran, ibarat tanu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Mai berat yang benar. Hai sekanung amya maratia, na ubah kanung ke sapi riba. Kay nangan atau apa niyan kung nagenekan sa mana na baka makapriba. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa an takrahu shay'an. Ini sampar wallah agya tadi kali kapal may siwi-siwi si kuya mana isika. Naskano mga pay. Tadi ang kunit ko tiulo. Naikira ko na Platon at na ba ini nadinian pamag-isiw-isiw. So ay man na lagi diyan ka manusia. Naupun na di pamag-isiw-isiw agya mo talagit ka manusia. Na ayat na niya pamag-isiw-isiw na Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala. Waya pag-isiw-isiw nga sa agya mo ta mga tao. Nasira na nisira pamamakan. Waya pag-isiw-isiw nga sa agya mo ta mga tao. Nadapairan ang tulaba na anisan. Kenapa mga tatay na mga tao? Na ayatin amyan pag-isiw-isiw nga nagyang mutakian na kiran Allah subhanahu wa ta'ala na amyan pag-isiw-isiw nga nasukyan pangat wala apyakan pinipili sa mga tao at nakinadyan ang tunaba nariulay niyan ang kakawasan anong man ang tunaba na manunurman agyang kuta ang tunaba na kapagpagintaw niyan na anong man ang tunaba ini na siidin matantaw sa agyang kuta ang tunaba na kabayaon wala akyan niya din
Gila mana pagid mo Allah sa manusia. Matago agya mo manusia sa agya mo tatian mamina. Na subuno mo Allah agya mo antu na bayni na mamalay. Subuno Allah kita malik. Na pagpesal iran agya mo tatulo. Turay tatulo isulat sa antu na ba naging kepulas. So rizki agya mo antu na ba na manusia. Apa agya mo antu na ba? Na ini sungguh Allah sa agya mo tapagin sa ikut dia. Ikadua, nasumat pengumurnya. Ikatulu, na inuskan yang karbilan entah akan dia. Gila, ya mana? Nak kiap pangadan, kapagin na Allah saja mo tuan tunaba na manusia apagin dia. Gila, ikakidan, agya mo to aparatiasin ko Allah. Amma adil agam kutuasadin satirun wallah. Nakul entan. Wa ma ataakum rasulu faqulu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadin sa antul aba na minitali mo Quran. Nakul entan. Nasadin sa ini sa pariyar tanu na ipadbedan. Yenan yatim bulan saja mutaqaddir yakini. Ali bin Abi Thalib saja tatina wal amalu bitanzil. Ikatwa, antum apa? Ini mana yang saya mutawakal perhatian Allah. Yang tadi nawal isti'dadu liyaumir rahim. Suatu yang suka preparadusi kugawi antum apa? Nakaplelek mata, na anjat tanwani kita lagi kana na antum apa? Nakapreparadu, kaplutu pama kaplutu. Tukar preparadu antum si kuantum apa? Nakasamuran tadu. Amawat tanah na akitasun, ayakot tanah na akitasun. Nah, sekian yang sakita dapat 40,000 rawu. Nah, kau mana saya mau tuan tu nak berangkat di dengan kamu, apa bagi tuasi kumahaman. Ayat dapat dia mahabe. Mahalian, apa kalian yang mau rik Allah? Nah, upama kada abang kamari preparan segini ke dunia. Wahai kadang-kadang katumba yang dihongga, asukan lebutkan, kaya pikir tekan, nak bakal petai. Nah ayatin aduan yang namai kama omatan sanuan amauli. Ada abatan ayamana daripada dia. Isyaf Nabi ada yakini Ali bin Abi Thalib. Nah yang yakin dunia. Nah antum apa ini nak puteri udan tanunia. Wei dari tanuni itu. Suatu yang selalu ada mauri, nak perbelakan tanunya, nak ditaruh tinggal katawan mantul gawi, nak ayam ada nak perbelakan anuan mauri. Mantul gawi, nak ayam ada nak perbelakan ditanu siku anuan mauri. Mauri Allah, antunai preparadun saja kaya antun apa? Nak kertas tanu saya pun siku antun apa nak kuburtan. Nama tahu tahu masa yang kota kuburtanu, nama paguyan kita nurupan Allah, saya kota ma kuburtanu, narup pemagi tua kipu lagi kota antu naba, nama pergi mutua saya kota ma amantanu, naupun lagi pagaria orif no Allah, adil sesekat terkau lagi ke manusia, nak ayam ada, nak kiatar kapak taruh saya kota antu naba, nak pemagi tuan saya kota ma aman. Yang lain datang pada sedunia. Na pikir-pikir lagi Malaysia inawanian. Antawai kau tangannya saat tu naba nak katiru. Antai kau tangannya saat tu naba nak tamu. Antai kau tangannya saat tu naba tapi antura. Hei pagaria oleh Allah. Na iman tu nasi terima pada sagin ke Ramadan. Na panap maring kay antura naba nak kipukas ang kasagin karena antura naba nama problem. Dia na neway. Kapatay yung muta antura naba na ada semua sekatra. Udi nanda kabenar kau, udi nanda kabenar yarka. Pamakasih kau tu naba, nama kabenar. Napangilin ka sa anti manay kapakapkose. Sekarang mga abit, wadna pamana dan yung kasulat tayo semua pagarin. Nabubo ka anti abubat, lagi mo tayo manapagarin ka. Napana manamarang kay kipkosen ko. Awal, kadingkak kapital sumurta. Naya problema, naupunta ng mga matay, ang aden asasakat na sa mga namaulit. Lagi temar dulu, lagi mutabi ini. Mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi kena sangat tahu mama. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ini kita doa Nabi Yashin.
Na orang ke sahidian. Na inu yang pan sahidian ke dunia. Nabi berapa salah nasi ku Allah. Na ayam mana? Nabi yang pan. Nabi berapa salah nasi ku Allah. Na ayam mana Nabi ataiman yang atru. Na di pakasul tu surga. Dayon sa iyang kabinet ang iyang mutabihin. Awal. Padahal saan tu naba? Na ipreparado tanu sa iyang kayawang rahil. Sa iyang mutuaan tu naba na kipukas sa antalo. Sa iyang ulang-ulang asasakatan tentang sa iyang dunia. Ma'arif Allah. Nagyanan. Ayam na. Nagira lagilanan amiya din si kumataw. Nagyati pitiroon aparatya si Allah. Ikalima. Pitiroon aparatya ini Ali bin Abi Thalib. Na arida bin dunia al-qalil. Mabali agian kaya dunia, amai itu agian kota bube dulu. Oh, hingga dunia. Nasuki tu pantan tanurun nagi tanunian ayam ada nama gawi. Sadem saat tu nabi nak kalipatan tanus Allah. Ira pun ada persimak nama ngataw. Agian kota tu nabi nak idirian. Lau pemakakuan nak kiara mingat. Si kuih di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namai ini itu pun agian kota bube yang sedikit dunia. Ayaman apitiru mga ulama. Napasta ang makapainan ka sa 30 naputwan ini mukadin. Ayaman na naputwan ini mukadin. Kamaga kadin ayaman na tumula. Na ino kayo matatimo sa agian kaya dunia wallah. Agian kaya dunia wallah napawulong sigura na kajahanan. Nasadin sa niya gawin yan na ayaman na inyan tidak. Kenapa tahu ni kemudi ke dunia? Okey kita tentang keadaan dan penglipatan agama taqdir Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi bima ataqa Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Gigino ba kani suatu na ba ini na ano na maulidi? Na mga panpangalipat ya ke dunia. Si kuya man nakipantad ko. Okey. Nagyan kaya dunia. Namada dapat ibulugo. Hoy, pada dapat ibulugo. Dini yang din mapulun so ematuna bay na mapungili ang tulay kipupantan niya si Allah. Miyat taman titigagay ka dunia. Taman si ko sampayangnya. Na di mata tanong si kuanto na bay ni nakipintipigan si kumabarajema. Ayah patut si ko dato kasi di makasimin sa aking mutawan ay wala. Napkalipan. Sumabay. Napkalit aking muta sampayangiran. Kalit. Matanya taman sila sa iyo to anto naba nakapulat turairan si kuanto naba nakakain sa iyo kaya dunia. Why kapag giluban na no kaya buhay tar sa dunia. Ugay ang baniyan kasama ki. Baniyan anto naba ini na kalabiti so anuan amaulitan. Oh, nabatan pangalipat kaya dunia. Apa makapangalipat itan unat tibatan sirchagina na mga kudu. Mikil pagatan. Jadi kaad lagi patag kau sa kaya dunia. Na di maparo kubatan ng antula ini napakalipat ini. Ikaw nagyaw ito kaya puso ito ayaw man akatur yakini ayun yung kami discuss nagyaw ito tos sa nagyaw ito paratya si Allah tos sa ayam ana udi nama ana o kalat paratya si Allah. Siaginya Ibn Taymiyah na'akatir yan natiyana at-taqwa ya an taj'ala bainaka wa bain Allah adab wa bain adabillah ayakon ang kalat paratyasi ko Allah nambaluin ka agyang puto pagligtan ka ang gustuhan mo na ini nakasiksa no Allah hoy wekayatan saan ko na ba nasiyap ka? Sagyang ko tuhaan ko na ba? Nakanggalbukap ka sagyang ko tamasubuan o Allah. Nakapananggilan ka saan ko na ba ini nalalangan ini sa parkaw Allah. Sama na tumawin ko Allah. Na ayamaan na yan. Na upamagas ka. Nasisir ka sa paratya. Na ayaw pipikiran ka. Na upamagpunggalbukap ka yung mo sa parwala. Na ayaw din agkaris ka na yung mo tualalangan Allah. Siksa o Allah.
na ayam ya tawur ka nagyang ko ta kapunggal ka sa gyang ko tayo ni si Allah na ayam kita gapka nagyang ko to lang adi ka bay Allah. Ay panupat ka. Pama agi mo tadi kan paksaan to na ba na marata. Na ba din na kepikiran. Kaya mapipikiran lagi utak ko ne sa kita pugad na marata. Ug napya kalipatan ni lagi mo ta kasisa ulo. Nanti kepikiran nga sa gyang ko ta kasisa Allah. Na ayam ana na antula ini jadi ka mapunggal pagkagi mo talalangan ini sa panakawala maurif Allah aya pikir dan na pagalitan tanong say ko mapunggal pagkatano si ko ayam ana na mapipikir tanong punggal pagkatano haram na gyang mo antula ba na siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, magang buaya o. Andai kapag alas ni binyan, ang duka ko. Nah, kami pun ditanwa, ato na ba ini na? Ini panggil tanwa lagi Ramadan, ato na ay mga uman yang man. Kayo ta kayo, namiwa. Na iniwan niya na yung utakalat para tiyan anto na ay iniwan niya. Bagay yun na al-huda ila siratil mustaqim. Dia ko nagyang mo tao amiyar sila na Ramadan. Miya pa niya na anto na ba ini? Napers kaniyan o anto na ba na mga tao si kusurga na sa kaniyan na nalayin din matuturo. Matuturo si kulamuan ang panggalbog niya na mapaya. Upo na kibultikan minggalbok sa galpagamapian na mapitat pa na minggalbok sa marata na daw naki ko maagi ko taparatia mataan pamahasi ko mabay na akbete man to sa Quran kagiya ko anto laban anong gagawin uli na kayo ko katsumayan sa anto laban ng tarawih na kayo ko mapitan na anto laban na niya maganda na ayam ada nadaskan yan mapetsi ko anto laban na per o inungaan o anto labay ni na paratiya si Allah. Ginay pagkakatan mo. Ay kailangan kung pandikap ni mamangilay sa anto naba nakahalal o haram na ayam na nakaturo o Allah. Kadua, akatuturo ang kutwa tao askalian na niya sukat yan si Ramadan. Niya baris ka na ang tulaba abot takin. Nasulangan mo lang ang tulaba ang palibat ng Allah na niya digalpag. Niya digalpag. Panabaruan mo, yaman na na. Kaya wasya kikasubihan natin. Kung wasya kikantulaba na tinawitan. Mas kanya din ang tulaba ini napto na sa masjid. Yan kaya mga Arab. Kaya dalilitir na yan kaya Saudi Arabia. Namiyang kalalay mo. Din na lang yan nakalay mo. Napuna din sa antulabay ni na masjid. Ngayon ito, ano ito sa mapali? Agi mo tamiyak kalay ni tamang napuna sa iyo ko tawalay wallah. Na maumang kong naputya sa Quran. La ilaha illallah. Sabab putukos ganyan na niyato. Niyato si kulalan amat ito. Niyato ko na yung sebenar na ining kulalan yan na mana naraksa pinggan pagyan. Sa katanong, niyato ko na sebenar napiyakaw kitang sa iyo kaya ko ng katahiratan napiyaka numbers na siya na ayaw pero ni kang gulola na gira niya kasinta kaya naman asa ka tanong na oyag panamartan ng balitan ng mga mutakin na sulango na walang antulaba niya pamamakin niya suwatan sing baga talaga may Islam napilitan ulang niyang galabak na ay importante na dito ni galabakan kaso Allah subhanahu wa ta'ala naman ay ino ikaduha man yan na ang nasra tamkin wa ma'iyat Allah al-khasa ginako na gyamot ang paratiyan ng iyan sinisagyan mo mga Muslim o di na mga tao apiratiran sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagpagkaw maaging mutatabang mo Diyan tabang Allah. Nakalaban ang ulawan ng mga tao na pipindot na yan lagi mga pagarian. Nainukalitan na rin
Alright. Dia karena kita antu naba. Na antu naba ini nadi mama di mana di dekat. Sakatan ada dapat tanung ini antu naba natabang Allah. Alhamdulillah katanya kuatan wajar kaya ber. Na ia kait itu ada si kutabang Allah Subhanahu wa taala. Upama kabatan pengilya. O antu na ia tabang Allah. Saya ke mga sahabat yang kini sispangiran. Saya ke antu naba na maring bairan. Naruh kini agyang kuto agyang kuto parate. Alright. Dan naman bersasara ko man ini atan na antu na ikapagataban agyang kuto mga tawa kapag ko makiran agyang tatabang wala. Kain bunang-bunang naman ini atiran. Kenapa mapupukus agyang kuto antu naba na dialay kalimatillah. Dia mutakiat di dua sisi Ahzab, surat Al-Ahzab yang dirunia. Nagian ko tuan tu naban nagian pakau ma wallah sagian ko tataba ko mga tao. Ami ang pamulang kiran agian ko taparateya. Na pirot ko mga kabay, pirot tuan tu naban na mga pagtao ami timo-timo. Kaya ni di sa Ahzab kaping grupo. Mga kafir si sa Makkah. Sumbawan tayo ba ni Qurayza? Sa mga aubasa ang tunaban na mga Arab. Paglindanan anto na binaya si anto na ba nagipigit kidawa. Kaya mimilianan ayak kaya pamimiliaon na ayaman na pigiken tanong sa mga Muslim sa iyang kuta masa na kayo sa mga sahabat radiyallahu an na niyang pamulakiran ang iyang kuta paratiya si Kuala ayaman na din abanian anto na ba na ikagaw at tiyabaniran ang iyang kuta mga tao. Tuloy pintuliran. Kaya kumain nila ang iyang kuta biyak kadagdagal ang mga kafir anto na ba na buburo pila na siya ito na buburo pila siya pila ka lang nila. Alright. Kaya kumailinan dahil pumiyato na nakalu hada ma wa'adana Allah wa Rasuluh. Ngayon suwanto na ba nakiagar na tanong Allah na mususiwiyan anto na ba na mitispang tanong mga tao. Naman ang luto mga tao na sunod-sunod yung pakat kinawairan na ayaman na miyang kumag yung kutatabang wala api ang kapulian si kwanto na ba na ando ang miyang kabagbagad. Alright, ando ang miyang kabagbagad na gusto mga malaikat na ando na ba na ining panalabudin ang yung kunto ang mga kafir. Sa katan, anong pamimikiran na gila ando na miyang mamatabang wala ay pagpamamarta na tabang wala na tiyuba. Tiyuba! Kaya na ito. Nakaisi sumurso, uli na uso papaya. Alright. Mapaparate, mato na mapinta na ini ang anak. La ilaha illallah. Sika kami sa iyo, tadi kumabay ang wala pili. O pamarin na di kumabay ang wala. Nakiulay ka, iya mo tanto na ba nakagnar ka Allah. Nagbiulo-bulo ka pa sa iyo mo tanto na ba nakakadad ka. At alay ka po mo tanong wala. Nagida na. Alayah billah. Nagiya din yung martaro yung Ramadan. Ang panuintan niyan ang mga tao. Apel ko na ipangitan si Allah. Napakataliman magtanong Allah. Kadar mo Allah si kutaw at pumami. Ayaw maananas kanyan. Natitus kanyan ang mapaparatiya. Dami na ito. Dami na ito. So kaya na ginakatilawa na inipuro din na din tilawaan mga kafir. So ato na ba yung mga Muslim kamiyer gagasi. Alright, biar gergesi. So kaya tinawa sa mundo. Apkila yung antunaba na mga Muslim. Agyan mo ito ang antunaba. Nakapkatitiri sa si ko antunaba ng mga kafir. Dahil may ang kili ang mga tao. Kapitiri sa agyan mo ito antunaba. Ulo agyan mo ito mga kafir. Tama nga na Allah. Sige kumangan tao ang antunaba. Namiyang ang pagkakiran agyan mo ito. Kalpalataya si ko Allah. Ada abayran penarigan arwah si ko Allah. Dami ng penarigan. Nasa katano na ayam ni matro, yang kalala salitan, balabos ka na mga bito. Nagyang ko ito, alaw lang, wala, ito na ba rin isapan wala. Sumul ka ko, alay, nakita tapon sa mga ayam. Ngayon ako nuto. Ha, ang unik kasudi sa ita. Atin na ibupus ko na sa Quran. Na may kadikatin man sa Allah. Subhanahu wa ta'ala, at ikakibat niya sa Allah ba, na mga ayat ko Allah sa Quran na walay ka, namantan ko Allah kapakawar ka sa mga syaitan. Ito na natin kadagin.
yakin turun si Quran na betia na bangat na yaman na di kurisiw. Tapi yaman kayo tanto na ba na mga surat si Samadi na kamay ang mga ulama si Samamlang at Arabiya na punas siguro to kaandi pilay wanto na ba na mga tao adi si Sambayang kaisa lang ako pilayran yung tama di kurisiw na dayo nagyang kanan ada to si sa Turkey ay pasaliran na basta tinakuha niyo na niya katiduetan. Ayat pa na miya pilih, anto na ba miya pilih mga tao sa Saudi na di ba agi ang kutuari akap kutuaray andi maklum sa iyo kutuan anto na ba na pangamuran ay maklum na di rin puras na puras ay rin ay mapilih Baharik Allah pakamugan tanong sa paratiyatan si kumapusun tanong Oy kaanta makwa agi ang kutattabang Allah aku yang kota kita tidak bertanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini man agian kota sangat tawa antu laba. Nah ada sangat tawa yang digrasia sebagian kanan alalan sebagian kanan aib susah samis. Nah sudah tinggal sokat digrasia ni. Nah kiatan menang sol amnya iroba Allahu Akbar. Nah ayat mana nadi ni pinaku Allah. Nah yang teman atian antu laba ini nadian kuah. Wika sangat atian. Nah ibu kiatan dia kuah lagi kota kaki digrasia. Nasratan giraki kubuah lagi yang kaya dunia nama karibis lagi yang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terima itu kita itu terima kaya jadi ruang kau nak kaya kami yang suka tak atur abad-abad ayah mana patut cikgu muslim akabaya yang amak lagi yang kutatama Allah nabi yang dari kemataun atur abad bekerja musuh Allah beliau kasawanai nabi yang kita ayatul kursi Naflala kau kana antu la bainina Allahu Akbar bukan kau mana alhamdulillah alhamdulillah adige mo tabiya ke baya kami kita pedekana lawan lawan episode jule perigo bangta kan sa talang nabiya ke kan orang nanti mai surya den arkun wallah ye emana apa-apa sebutan Allah tetabangian sebab sirtan emana nabi sabar atut taruh dia tahu suki antu la bainina nakatemu dia tan Nah, pun ang agya mo takapid lagi mo taparatya si Allah. Ino tanong po naman agya kaya Ramadan na mabaluit tanong niyan. Anto na ba na mabaluit tanong niyan as-sundar. Sige ko anto na ba na paratya. Mabaluit tanong niyan anto na ba na igira di tanong ni mananaruan. Na paratya si Allah. Gira pengilintan yang utama pagarintan na kaya yang tunaba na kapul pagaria gira din bertumuga yang kutua antunaba na pagaringkan na kamberat semua antunaba na paratiasi ku Allah kasih siringan antunaba na paratiasi ku Allah ginan emana narap tanu agian kaya Ramadan adun tanu mabari alagi denan katlu antunaba na agian kuta paratia agian tak kabalu matau as ema pun ayat naba na ayam abadi antulaba na mali di halagilan udina antulaba mabadi kiran antulaba ada tu lagi yang kotoa anta paratene si Allah. Sebab itu saya yang kotoa antulaba nan dudun lagi yang kotoa mana tahu ada paratene. Ikapat yang rastanuna antulaba ini nama lubang empat. Mahabbatullah Ta'ala wa man ahabba Allah hafadahu. Mabari akan berberi atas Allah. Atau kita akan berberi atas Allah. Baik beratna bila tanwa Allah ayat akan berberi atas Allah. Na ingulalan tanusulang ulang wala suminya. Isapar tanusaginawan tanusulang ulang alalangan yang isaparian. Kadai keadanan nak ia berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ada dikasih tertanu Allah. Nak siap berkawal ulang wala antul abini. Nak pengamuran si kualih, pengamuran si kulupa, pengamuran si kulang wala kajian. Nak siap berkawal Allah. Siap berkawal Allah. Nah itu kadang-kadang nama tahu ada siapa Allah. Ini ubayan. Yang katanya saya mau tahu nama mati bayan, apakah lipatan yang Allah. Nama kita hadir.
Alright, ay tanumukuan lagi mo tanto na ba na? Kaya tiro Rasulullah si kaya kinamuhat. At yan, ihfadillah yahfaduka. Siapang kasulullah, kasipun kaniya. Sa api anda kadisu na kumang suwallah. Kenapa kami tepuk karena kami disuruh Allah? Apilih kalian. Kenapa ibarat kami kan bekas sama rata kami tepuk kaulah lawan dengan kilai. Nah hidup kamu silpun. Nah dengan ibatai santu nama rata sama salia. Kami tengok bekap, kami yang bekap, kami yang orti nak apa? Apilih kau. Wah. Soal Subhanahu wa taala yang apa kali ini? Di dalam kapal masih ulama di tabing gerbakan. Nah ikirat tunat gawi. Napkailian aja mutapila apundula si bipai kapitula pis alupa. Amaitam apila si pendula saja mutamaitam ato. Kilenya. Napi apila lapis yan tu na benar. Kuda na. Wah, na ayam ada nak umam Allah. Na upama Allah. Na siap Allah. Na siap kalian membuksi kula melawan taman antu nabai na pakakai. Ikalima awal parate Abdi Umar kan wajib ke Ramadan ang berita yang tahu amamut takin nagyang ko to akat tawur tan wajib ko to ilmu yung parati ubus tahu na pangalay parati ada ilmu ye ibarat nanti lang yang kalalaw yung parati napakabatian masapati ang nanti kebatian la haula na ayah ka lagi mo ta parati na anda sabut ka man lagi mo ta sabut ayah pintar siya kaya sa kata ulama naswati yan sulang ulawan na ganabak na usukat pero na yung preditor amang ganabak ka ato na ba nasapin so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napagalis yan ang makamurat mo si Jibril alaihi salam nantunay pintar yan ila ikra bismi rabbika alladhi khalaq batiyak dan pintar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natina das tu biqah kenapa kau perlu berdia sama tu lagi muta'ayat Allah subhanahu wa ta'ala na ayam menumpang uli nasiu tu menumpang si wajib suatu nabi kapagin na iman tu na hidup rinuk lagi kaya kapagin saging kaya tu na benar semua saging kaya agama agiya yang wajib bertanu ada mana keparana suatan ada apa tanu pagan pudan urian kekuatan saging kaya dunia abadi ilmu Allah na ilmu Allah yang kaya ditambi paganan piaganan mga ulama iyo lagu paganan ng mga murid baik ko sumagdong siya napupaganan kapnakapnakay samahan danaw al-Islam nasun na mga watayan ay tulungin sila hindi sila magtulungin sa espedan amanta na nasi ko Allah o tulungin sa madrasa na sini yung hinundan yung tulungin sa Antolaba na espedan na kalabar kami pagisya na o sini yung tulungin si sa espedan na pagisya sa luar mo kailan yang kandung Allah la ilaha illallah apa orang asal kandung Allah anak kibirun lagi yang mulia tahun ini nak pinilu ini si bukan pengenalan si kualana tu ni suatu apa yang kalau lagi yang mahu tatanu na ini dari diri lagi kita agama na upama kaskala mulut bahasaan tu naba ada aswayan si kualana nada apa dia di menggelbak antu naba na kamapian apiaan tu najen mati sa Quran na ayam ada na makasasapari kau nalus nino may hindi ayam ada na pripadali tama na kisah tu naba na lipran kau kuat aku beripad la ilaha illallah niyak kalala niya antu naba na ibukirtan o Allah antu naba na punos antu naba na mapun gelbaktan kaisa kita na mga tao tanong mga lulubay mga pumubas sa mga mortal kenapa lagi yang orang mengatakan ang atas yung ada ketun orang na ditulugan to sidin ada ketun kawan anto na banalay sa ibu hindi nanto na kita pantanuro hari kaya sa tanong anto na may namalong baitan na kita pantanuro na langon-langon asugan na ayamana nagya kaya asugan si kukapag paggalala sa ikain mo tayo nagalpagdan naman lagi mutakatil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakaturin niya kinya Mu'ad Jabal so ang tingin so kapag mo nalangon-langon ang tulaba napakokit sa kapag mo
kapakkan lebih kapagana na sa giyan kay ilmu na makkan lebih jika ko to siba hoy muqaddimun ala fadl al-ibad mau una sa giyan ko to ba asiba pamakas ko niya ko makasawala wala wala sa sabasi na anda matatabuan to na ini nabi muhadhara na kabaya ka makasimay ka sa sunat na diyan sunat na pamakit ko yun tigay po tayo yung taan ano ba kapan di sunat na ko busog dapat po ema na ay kadang lang ema to na kuguli lagi kay ilmu la ilaha illallah katero pa niya kini mo galit niya mapagalitan ng mga ulama marfu'an tinata'allamu al-ilma fa inna ta'allamahu lillahi khashya papagana ni wagyan kaya ilmu pamatana tira suka papagana si ilmu nakal ka ng parakya si Allah wa talabu ibadatun nagyamot ato laban na hindi ka pamakya hindi nakapagkasisya mo na kasisya ng angkon nasibanan nagyamot ato laban na di kapagistali ibarat lagi niya kuha niya niya tingnan tiyo iba tama na niya kasurat nagyamot tadi mo di kapre-repita naisip kau di manas niya nanto may kadir tao sa ginga kapre-repita sa inyo na pernah ni mga pulutan sa ato laban na kaya kasong masangal na doon, ang mga gani tinarabita na o pa mga kuwan na sasadyon ka nung ada na ito na ba na dikas ka ariti o ay mga katerangan na sugera o ay kutawata ka na kabra dikas ariti kaman mati sa Quran na nakarisip ka la ilaha illallah dia mo to mga tao apkan kira lagi mo to anto na ba na ada mga tao na pangiraw sila na orang ulit kaya suhunan na napatagrin kaya suhunan mo okay kami ang doktor ko la ilaha illallah miyagan cara bisa gawin natin na mana diki dia kaya ito na ba na ilmu si kuwagama nada ba ini anto na ba nabay niya tama na sa kapagpagana na tanurun apias kami na mga ulama yun at ay nga siya nada tama na niya dahil na sa anto na ba na tulaba na mamaras sudah at ay surat namaras suratan pamasi ko mataw na gulo kayo mo tataw di maganda check mo lagi tigil mana na tama na niya nainong kanya man naging mata ka na kinagaling sa adan natin kanino kapag iskila ka makapasagod siya anto na ba naman daw kapag malaki nilo makapangan mas tumayaw na din sa kapag adi pakawriyan niya nagyang mo tawis din nilo kana ba tayo mag-iskila na at na mga tao akaton ka si kwanto na ba na isa kawalay kada mo rin si kwanto na ba na mawantay la ilaha illallah apagirlinan tunay kanto yung isang mga ulama yang utama tahu kebitan nasi kumasi minar mga murid yang utama tahu apang banuin nila apagirlinan susuata si kukapaganan masa kami yang aswa matya nagilang ko na mga kongresman na mga iblis mga salihan tira yan ka na mga tao si kulupa asilan agyan mo mga tao napagirniran agyan mo mga tao si kumapagpagirniran si ilmu namukasabutiran si kuagama sabut si kuagama lain mga hukuman anto na kasabutiran si kumapya anto na kasabutiran si kumarata na ayamana na miyataw sa agyan mo mga tao kapagirniran gito nisidiran kapahapan dia kaya niya tuwiran nagyan kayo western education na anto na tigang kita sa tao lama dia po nagyan mo mga tao na silan na mas pagkamura na silan adi sa mga syaitan lalu di mana pun panupati kenapa syaitan lagi mau tahu-tahu internet lagi mau tahu apa dan dia ada cek bukti na syaitan jangan bisa tahu apa gernian lagi mau tahu apa yang sangat pengadian berarti lagi mau tahu nanti kena umi abi pengadian aku jika apa istilah kamu betul kau syaitan niat tu watak lagi mau tak kau kau neraka ini ada yang dunia makuatan open betul orang itu jangan mana muri nasuat apa ani ang nasuat sa kaya ilmu na din sa kaya dunia na di kali kang bukan na di kang bukan sa ano mo kabe mo kaparu abas mo ko surga ba ni ni tanong suatu na ba na ila na gusto mo yun kaparu dia ko lagi
Pagpilihan ka ng mga tao na mga tao na amak ka. Diba kabigas na di sumagin ang sumasaitan? Kaya nito, nakaisilan na pendedir niran ayaman na pagaling niran agyang ko tapos sa mga tao. Siya kwanto na ba nakaturinan kasiran ayaman na pagwita sa agyang ko takalin dito mga tao. Sa kami ang pag-ispila ko, hindi orang pulutunan ito ni kapag-ispila. Lango na kong katawan. Al-ayad billah. Awal. Tama sa ato na ba? Kung makapag-ispila ko, ada bang kelas ni tabi na pag-ispila ko. Awal. Benar saya punya teman yang oras na ginaya. Ito na ba na niya ka na si Ustad Abdul Fatah at yang nilang na isang 5 kaunan. Ada pernah ada mapasad sa ginaya na ba na nalakat-lakan haridakan naging oras na tanto ang makampat panasangkan Allah sa kadag na mapiyasa kaya pa mamakilgan yung rak na ubod na kaya raya na ay napikiran ka na limuktusi kung ginawa na usap pamilya ka ikadua nagiti kakito ko yung kasi kung ano na itito na paratiyan ko Allah naguan na yung umaw kami agyang mataparatiyan sa mga tao sa ayat na katibilian na ayaw na makapagpigil dan sa kapigil na mapia sabab kaya nagyang mo ito ang tunaban na paratea nilaya kuliw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab na ayapan na ika-2 programa tanong na siya tanong sa gaya kuan bulong sa turatog mana kaya rapon pwede udah ada namin na gaya atras sa gaya microphone bali ko na tutupiap-piap yung mga monitoring sa area. Sama na punta na kaya rapon tanong Maganero na sa pulo masa kumandas Ago ng masubri Namasubri baligyan kaya sa pulo ito tuloy ito siya termoso kitir pakayawa why paganya praga ya bunutan rapon na si sobre 2 mana number dan kaya sobre na siya nakapupukon sa barangay Makaurani 2 number 10 sama katatanganon na pamakot-pakot so pangapulo sa number na pagkinalian mo may ginagawa na pagkaribat na kibulog saya 10 otuan na yang bayo sa 5 nakataso 191 balag ke sana dato so number na duplicate yan na pagkinalian niyo buo ika-2 number na 3-digit number paganero na 293 sampai tengah dulu langsung saya Udi na bayo sa 5 293 yang Romero kau to subai nasa mana cewang masuk mga dato ika-3 rapon na 3 mamuya 3-digit number 146 sama ka tatangalo na bayo sa 5 146 na mo to si Pago Babay
Kaya dagrano sa mga bay, kasi ang mabuhay mo na kalimado sa kaya kalilimot, busira panipuna. Ikapat rapor na 2-digit number 37. Bayo sa limasong mga datangan sa 37. Inangay. Ayak pa na ikalima na po na dapat kalima. Talumang buwan number 292 Romero nasa mga tanganon na bayo sa lima. Polisip na roso kong nanon mawit sa limpukaw. 292. Nandiyan sa daw sa mga dato. 292. Sobre. Ay alas raporta noon na 2-digit number mawini. Paganero na 14. Sobre ang makagaganap sa barangay Makaurani. Bala sa Nalwamba, again kay barangay Chairman sa Makaurani. 14 Romero. Ipaganip pa sa kaya Mardas. 3-digit number Mardas 444 444 Mardas. Mardas saya 444 sa mga natanganon na paglalok-alok. Paso nga saya. Nagawin ito ng bawata. 444 Mardas. Orade 44. Ikaduha hapon na 2-digit number sa mga tanga sa 2 number like yan. So tuloy number relax. 54 Mardas 54 Romero. Ikaduha niya Mardas 54 ang number na biyang sulat. Uli makauma. Basta di mga sumabot ke bypass. Bypass. Ikatlo palara po 3-digit number. Relax paso 2 number. 110. 110. Foto sa record. Three-digit number mana ya? Relax masuk 2 number 113. Mardas 113. Dahil dia nakuha sa 113 ang number. Bayaw sa 5. 113. Mardas 113. 3-digit number malam yang pupunta no. Relax masuk number 132. 132.
Ya. Water itu. Suka apa dengan sex station? Ini aku. Kenapa termos? Margas. Masya Allah. Apa namanya bukutan number 2-digit number? Relax Sokolotimania Romero 80 80 ang number. Di belakang so distribute. Berapa pialwa? Asis tinggal di satu pokok. Di belakang. Kate aso 3-digit number pa na bebutano, relax to do number 136. 136. Margas. Marah dia ke witan bola di kapiano. Motor. 136. Eka. Next report 2-digit number. Ini apa nih? 63. Bayo sali masuk ya kuasa Romero 63. 63. Ke Bukuntur Manu. Isa 2 3 4 5 6 7 8 9 siaw 10 bypass. Next report for 3-digit number relax sudut Mane Romero 494 Markas. Anda. Begini aja musuh nambah juga karena dilakukan apa dorong. Ada lainnya sabu pak, ini Peterson. 494 biarwa. Next rapor 3-digit number 569. Sama na to na siyaw ko mga baile sa ko mga dato. 569. 569. Margas. Dito sa binila namin, ada na kayo sa 5. Sisa namin. Ada. Why? Anak. Dito ganyan. Abay pa sana. Hoy. Ini begini tadi. Anak dia udah kaya bilang anak dia ikut. Ako to ini pero Tiga kali.
Ini sirkan yang sangat dia. Kaya bagay siya, kaya pata pada kasamuan niya pada pendapat kita. Ano lang yan tidak akan kita dia sudah masuk kita dong gay. Lagi kita problem kalau kita kasi na pag ikibulibo ginande pa kan. Dua yang kau bisa dia pun punya pecah versi. Sama lang na trabaho na Berman. Ha? Why, ini salah sih. Dua number 36. Mana yang ini bagai? 3-digit number. Pamakin ni kado 214. 214. Igero tua ya bilang na meron sa polo na pasi siya muso niya ka monoton. Ano yung ginagawa na partner na para matatangan nyo din. Inaminig na roa, niya bunuta may na kalawa number, kasuloy number na yan bunuta. Imposible mo na misukat. Foto, tuan po. Tuan po. Kira pagiliran sa number na pagiliran nyo piya-piya para di pibulong wala sa wala sa barang mafia. Yan yung last na number. Sa mga mga bagsami, kahit nang pakatulog siya Muhammad Tano, nais na kumabuhin niya, membro sa kaya 966, dahil sa nakaw kaya Alostans, Abdel Fattah, Makapantun, lagi suwaya inanuyan sa kaya ni Daud Islam, na Pekong Achiever. Sa kaniguro, sa kaya microphone. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, qabla kulli shay'in uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan ahlul jannah, ala wahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sumi bergerak, mata nabi ko saya awak. Kaya mi to teroton ada tahu saya, dah sumi bergerak. Ketaro kapanik sawanay. Ino kap da sumber kadiga penik ada taurun. Oriano ke pudia ko Allah. Nabusog ya salawat ya kal Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi wana tindus perawatan ko manayo kapo pagintaw. Sayanan ko matano sa paparangayan. Sunggiringan ko kapi akat yerdi. Rak sa mga pamilya niyan, ako sa mga sahabat yan. Na oriano to. Na ada anak rakano ini panalawag yang mutwa salam. Kagian ang sukat daro, ang makaprorobaan sa kapangalibubaan, awit-wit yan sukaliligtan na gusto kapipya ginawa, na pamamagayan niya surahmat na gusto kabarakat. Yang kutwa, kaya ba diya tanong sa giyang kutwa salam, nagitun ni dadawrong tanwa niya, nagusa sa lapit yung tanwa panglikuwag na, aso mga bangsa tanong, mga dalong tanong, mga inaama, at tamang din man ito nasisirat mapapadalan ko sirong din dinali na banuin wala sa mga kuburiran asarog di surga na ubaan na niya sirugiran ada kirang kasukatan wala
na irilayang kirang kasiran ng mga manusia ang mga lulubay. Allahumma amin. Mga bayi, mga dato, amya katalima. Untuk malalago ukuran ng mapiyasa kaya pakamasan niyo. Madakalan na ni Anis iya kalbihan. Agiang kaya bulan Ramadan amasa kapapantagan kitanu. Na ayamala. Na bianoy si Jesus sa bagi. Agiang kotwa kalbihan. O kapakadar pasagiang kaya ayam anan yan ng kalilimon. Okay, na po pagumang tanon. Agiang kaya niya buat ya tanong. Apitro yakinya Ubaisal Ibnul Maharih. Nah, sumiyong ako tingin si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na pitro ya Ubaisal. Maja abika. Hei Ubaisal anto na yung talingumang ka. Na ayay isumuro niya ginya Ubaisal. Ya Rasulullah, ataituka lituallimani ma yunfiuni. Ya Rasulullah, nabi akan talim makorka, ayang ingin makorka na, makit pemindawa korka, udi na pemindawa korka, sagyang kotwa say ayang anan yan, na pakabgayrak na muna nabuka panggunaan. Tuway. Anto na ingin sumugo Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanaya Ubaisa, ma mararta bihajarin, wala sajarin, wala madarin, illa istaghfaralak. Hei Ubaisa, yang gaya tingin na kaya sungkarakan, apong kasawalay ka, na sumiyong karakan, kaya banta ka sirika, nagyang ko ka ayaman at pugalad ka, sa say at ang gunaan ka, na asya gida na ka, bihajarin, ang mga ator, wala sajarin, asya gida na ka mga kayo, wala madarin, asya gida na ka mga aruniator, betul lupa, illa istaghfaralaka, inuntang ko na palapalit ni Tito, tumiya panay, sa ayaw mo ananin na rin ang kawallah. Mga dato, mga bay, isa na lang untong ang malaw ko na mga piyak kaya pakamasan niyo. Agigyan kaya kaya sumyo sinapiray ator, utan, asya gida niyo. Lagyan na ayang lialo yung rason na palit niya mga nisaril ang para mo sa giyang kaya. Kiyasong ka sa giyang kaya mo ananin na palit. Bata bulabor na sa kanong mga inami, mga bubayami, ang iyong pagsagyan na nagkapakatali mo man yun, na abya gibu, akapunduyo ganyo, sagyan ko takapong balsaw di mausya, si iko ingaran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na mataan na ginan, nagpapakayang adnabida kaliyo na kiyabubasan. Man salla alaya at ibu Nabi, sanin sa sumalawat rangan sa mga isa, na silawatan wala sa mga 10, nasa sumalawat rangan sa mga 10, na silawatan wala sa mga magatos, nasa mga salawat rangan sa mga magatos, na silawatan wala sa kanan na mga sanggib. Kaya tangan-tangan, yang kaya seminar na 27 gawi, na ayak kadang lang muhadirian, na 54, nagyang muta 54 ang muhadir, na pinaka-minus na mga duwiran mabuto so ingaran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na niyaduyog ka sallallahu alaihi wasallam yang muta 54 ng takpang ka sa makadua sa yang muta miyak adunga ka sa lawati sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat pimbaluyan yan ang magatos agwalunga ayam na minus sa kaya sa lawating ka sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya lawatang ka mamukwallah sa ayam na Nabi ang alabisang gitu. Adna niya ba tiya tanong asiri nga noa baik ama pasangin kasalawat si iko Nabi sallallahu alaihi wasallam niyain ang kaagyan ko to asiri nga nila Yahudi diyan na ayagod na niya pamula sa mundo ka nang kayakap sa lawating ka Rasul anto na di niya ko ang asana pahula diyan na apya di buwa di ka nakapakawidakan na kesan adunanan lagi na pamraken matay kan la tapangangwa diyan na katay sa sinagan na itu di nakarasa mama katalugawi na oriano talugawi na gustuya na karaka yang kaya siringan na muslima na kinuha niya na diyan kaya sisi
Nah ini panikan sawalayan ayat siu agi yang uta Yahudi abubai. Nah pian norimanian uan dunia betad dari yang uta sising kaya anak berdunia. Kisahnya kalau ada yang mengira apa perangnya nusa bagi yang meranau amang panik sawanay na ditur may dahil na tumantar galawas yan na ditur gamatanya langun din na rumuwanay na paday niya din bukasorong malibut yan na mata awan na may dahil niya tata menurut sana na sabi lang nada kapipiki tuway may dahil tingnan niya ribat para dula ya auto nasungkay na lagi ang utay Yahudi tapi ada kaunian takay mapan kaunian na domiyan na kau namiyag na sabar kaya na kau masalaw karagat igisay ka doon kapugusaray na poster agad okay na ba't na mapinalaw karagat agi pa makaposter agad tada amiyag kong tanong ayam mo na niyan aposad ada atiyan yan buhay basta na posad yan ada atiyan yan ingin mo niya lagi ang buka sisi talaw karagat dia kaya mama karang lagi ang kaya muslimah kaya gala bukyan nakapos na agi sumong saragat na mitugis na niya kabanuin na sapti man na niya kalan asdan agi di balik yan na dirisyon na pianista yan kaya mama teras niya na piano sudah na niya rusugla dinay no sa niya bueno niya kalan sa ator na tingin niya na agi masisi at yan na mingi lepot na iyang upasisi na tingin na datar ayaw sisi tiada mana si karomanian hei ini ai kita tidak tahu oleh sinalugeran apa ini datar merana dia ada oleh sinaluga an-nasihati an-nasihayati an-nasiharikulai wai sweet mambu kagi mai dene na ada tiga nasisi natatandangan mai tinapia kama masaini lagi di dunia ini tadi neraka Yahudi siringan lagi pagkakita so kaya raw ito talugawi kadi tanong na yung talugawi kadi di ka na pangama ko ito gano nasa ka na tumitin sa talugawi na tumitin ka ko siya ito tinindran na biya ka maso Yahudi di na niya sisingan di na kataya na miya mo masaso Yahudi di na niya na miya ito ano na tigil niya ko na ini patis tigil na sa mo ito sada kami yang ni mister. Nanti kita pian keluar mana? Nanti kita mudah satu karagat. Nanti kita dia kali turun. Agi wa absalawati ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti tangan-tangan kesanan kadidin madidin mangawid akal. Ayam lihat panutul. Nah ini pulu. Lagi yang utai Yahudi nami Muslim. Sabab usagi yang utai mana ni nah siringannya na Muslimah absalawatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah ini yang memperlukan dengan ini bergerak lagi yang kaya pertandingan sagi yang kaya kalilimut apa yang ikan gegah marau tadi marau nami panadau tak sadar dan lagi ayah mana kapang menunutan sauluan dan ayat kabar saul lagi yang kaya mengarap sagi yang kaya titan na al-isti'adadu liyaumin rahim suka preparan sagi yang butuh alungan angkat pelana kaum manusia isa pakai datang roh lagi yang butuh apa-apa inuntuk sumansus sabagi laudi nasu kadaklan na isa itong betuiran kupuputay na paganay ron dasi dumialog kedua ingin kalimu Allah katalo kumiyong sa pasat na nadurat sa diyendi kapat nanti kinalawata paririlain niyo siya mayo ka malalakaw ayaw mana ini na ayaw preparadun ka na ano na preparadun ka sa kapakataling umarkagi ang utakapatay ano na preparadun ka sa kapakaw mga sa anong anamaw ayaw Pedro o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang yapanutul Anas bin Malik radhiyallahu anhu niya nagaganatigyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinya diturun ya ma'asyaral muslimin baik sekarang mga muslim ayaw mana sekal makadun dunia apa ka mamasay manto nagusto ka na ba makadadarpa apraw ka nagyang kaya dan na suara kaya mana nagyang kaya di mamakinag sagyang kaya tapar sa kawag-kawag nagpaleta ng silin maalusog sagyang kaya katiro Nabi
sallallahu alaihi wasallam, "Hai mga muslim, syamiru fa innal amra jad." Hei mga muslim, preparado kanu, paniganas kanu. Amata na sumapunggulaw la kuryano kapatay na saya na amar gani. Saya na amar gani. Ang isumpat yanon, wa ta'ahabu fa inna rahila qaribun. Preparado kanu. Kamata na biya ko tayo maananin nakalalakaw na saya na amagaan. Tanto amagaan. Diya mo bakyaw sa rasagya mo panuti manapayan amar. Udi na kalima na makang bibida. Ugin, nasunti ko mga loks. Anang bida sigit. Daan na singgit na bida. Palayan ng tumahal mama na sa istiadan. Udi na yung mana niya nakapreparan. Ugin na si isa kamus. Udi na sa diksyonary. Arab. Lagyan mo takyaw sa rasagya mo ta sampiro. Na ayang ituturo yan. Na-preparado ka. Apa na sabihan ka iya ginawang ka. Lagyan mo takyaw tiruan yan. Sa mutay kanul. At habu. Na ayang mana niya sa kamus. Na-preparado ka. Lagyan mo ta preparado ka. Na anwasai. Wan adawat. Al-lazima. Diyan mo ta mga ukit. Ada pa ta kilala ka ba? Ako diyan mo ta mga kasangka pa na kailangan ka. Sisabihan mo tayo mga niya nakalala ka. Ang tunay barat yan. Kapalay ka. Hirap na yan kita na kailangan na mabugil ka. Di ka pa kayo pagla. Kaya man na pagagagawa. Kaya to, manistata'a ilayhi sabila. Sutaw wa pagagagawa. Kau pa man yan naka tigil ka, minay gadi ka, masisir mo ka, burang-burang sakit. Kaya rin kurang-kurang na kasi shy ka. Huwag. Dapat pamagpagil. Lagi ito pamagpagil ka. Huwag. Namapasan na preparado ka ng tamangakit. Ayaw mga niya na. Kalau yang nasabi ko mahil haram. Ayaw lagi niya na preparado ka na passport. Mga PSA. Naman ang tamiya punuta. Niya baya-baya, ugin na mas niya ang dumara kalian sa iyong mga karata sa requirement na paggabidan. Hindi adawat. Mga kasanggapan na kailangan kasakta ka palayan. Aba na niya si Maka, minaygan, nada passport yan. Kami kubit sa plane. Bangan niya sa sututulang rana, may Manila na may kubit sa barko. Abi daro no kapitan na sakay. Pagda ka. Hindi, basta sa Mindanao, libre kami. So, kaya naman lagi mo ito, ayaw mga na ng mga gamit, hindi nakasangkapan, sabi mo ito akalalakaw. Ingisumpat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, watazawwadu fa inna safara ba'idun, ayaw mga na naplutukan, kamattaan na sukap lalakaw. Yang mo takaplaya yan, nasaya na, ayaw ka na niyan na mawatan. Plutukan mo. Okay. Na kanabaya pihak kapana sa biyang kaya hadid na umangisa nagpungguan sa pastel. Napusay niya bisa nga sa pastel sa taman sa lima kaw masagya mo tayo man na subuan yan. Di? Wa khafifu atkalakum. Eno na ba tanong kailangan sa pastel ba tanong tayo man na pusay yan. Ayat pitero na sunna. Pamama kupinyo sa mga video. Why? Kagyan na nilulun daron ayaw man niyan na mawatan. Fa inna wara'akum akabatan kauda kamata lagi na sigurang tanong tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam na tantoy ni ko ayaw maanan yan na malipad sa tugudugin tantoy niya masakit nagmasupit na ayaw maanan yan nagdulugin tala mo na pakasurvive na kailangan na magbabiyawi layak taon na ilan mukhaffafun dan nabasa pakasurvive dan nabasa na yung maanan yan nakisampay arwah ko mga tawa maayaw maanan ang ako pa niya na utuligi. Ina mga pakapilagide, palalag. Amo oto, makababawa, makasasapipi, makatutuyo. Agungin mo at kulang yan. Merao pala, sumasapipi ka, namuto ka pa na. Allahu Akbar. Huwag. Kadua galing. Namanya panutulian ini Abi Dzar Al-Ghifari. Amia suatun suwallah. Api terlihat natin ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In wasiatan aku atiyan Rasulullah. Abu la yukahan bi arba'i kalimatin hunna ilayya ahabbu min ad-dunya wa ma fiha. Sapat di mana word, pati mana taga katero. Pati mana kalimat. Agian kaya tingin pati mana kalimat
nasiran na tumunakan agi yang kaya pati mana kateru agi yang kaya guna adi yang kaya dunia arak semua papadan mo ayam itu tuh ayam siya kiri Abu Dar al-Ghafari agi yang kaya pengedurun rasul na tumu agi yang kaya patah kateru adi yang kaya dunia arak semua papadan mo sama itu upamanya nak pergi kelas tak Indo yang kita sagi yang butuh siap kiri Abu Dar al-Ghafari tadi yang kaya wasiat kesuakan nak umasuakan nak pemuda kenanya adi yang kaya rapula satu timan sekarang rapula satu timan nasuk Abu Dar al-Ghafari nasurin sedunia narak semua papadanmu antu lagi yang kaya tinggal patah kalimat beri menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam natigila jadi as-safinata. Kedua riwayat na akil as-safinata. Fa innal bahra amiqun agi mata natigin agi yang itu kaludan nama dan. Aya mana berbugi ka suwa awangka udina lansanga. Udina berpunga. Bibian juga. Oi, kenapa bagi yang mana nasara dia ada masalah sah? Tadi enggak tahu nak gua. Udina ada punya. Nabi penoi. Fa innal bahra amiqun kamat anak tiga yang kaya ragat datang suami ada bintang. Kedua, wastaqtir azada fa inna as-safara tawilun. Wastaqtir pangalangka azad agi yang utanutuka fa inna as-safara tawilun agi yang mata agi yang kaya yang mana nian na panalangkaw na tanto mawatan. Wa khafif dhahrak fa inna al-aqabata kauda na pamaka keping ka alikod ka kamatan ayam ananya nah yang kaya kesawar tanong udi na yang kaya papanempang tanong na sayan ambargen ayam ananya na pamanik ngelebok kasama pia aparat sa yang ayam ananya na ginawang mga uripun wala mga bukweri mga depo mga bayi inutan ayam priparalu kagiya innar rahila qarib kalimat anak yang kaya dari tanah tantua magan yang kaya kapapatay na gini din suka na kau nagtanong na kartanong na yang kaya isa pinakabaran niya adalah gini lagi yang kaya kapatay niya ko anto ka Antunay pinakamatagap ko dunia. Nagwantunay pinakamaydas ko dunia. Naya isang paguno sumipagod. Naya tingin na pinakamatagap ko dunia. Nasunyaw manusia mapapadan mo. Antunay katagamian. Ang peta na tingin timu-timu. Ataw ko dunia. Na bakaliyang tanong sunyaw ang isar katanong. Namatang kuwang lakadip tanong din magaga. Sa taman sa niya ang mau mas makapiliw niya. Ayan tingin ang kailan yan. Nagyang kaya niya mo manusia. Na upamang lumiyo. Na timu-timu tanong. Ay tirwan tao sa malabang. Pilipinas, dunia. Na di tanong din mar sa kapiliw napas. Kaya mana nila isarkatan. Mga bai, mga dato. So Nabi sallallahu alaihi wasallam ami yang panutulian niya Ibnu Umar. Apitro yan. Akhir petanya tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subang kalakan faqala nasarta apitro yan. Ya Abdullah, hey Abdullah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw akhirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Balu yang ka ginawang kasag yang kaya dili adatar kadto mananangga. Datar kadto mananangga. Udi na datar kadto stranger. Ay pero naman mananangga na miya ka makudar ka nakadabaw tao. Taad na oras ayam anan na pagawaan yan. Iti mananangga. Aya wida kan daanap betul ko mga tawa kana ba mananangga ka manananggan. Makaw pa ko isa ka walay nabapya daw taon na tiyang pirisunan niya. Bilang-bilang naman na tiba-tiba o dia tingin na walo yang ka ginawang ka. Lagi din na pugit sa adalan. Abirus sabil. Lagi mo to abir. Na aya isa kapag sa kamanan niya nagyang mo tamrapas minal umur. Aya man na prapas isa gyud mo to. Aya man niya dalalan.
Nataragyan kaya kasada. Kasi kasangaya din na perapas karo sa sabala. Gito'y abilus sabi. Ay man na perapas niyan. Agi ang tayo makanan niya nalalan. Ha? Udi na, mabukit. Sisa agi ang tayo makanan niya nalalan. Ang isumpat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. O adud. Nagsaka min ahlil kubur. Bilangan na na ginawang ka. Padiga ko mga tao ko ba? Bilangan na ginawang ka. Ang padiga sa diyang mga tao sa diyang ko ba? Rawah Bukhari. Ya panutulan ng kayang ananin na Bukhari. Sama ito. Tapi ang kayo ng tanong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kailangan tanong suka preparado. Agi sa katanong na. Bibibilang na ginawa tanong sa diyang mga tao ko kubur. Naman ang magan. Kung kapagintaw. Yang kaya katatang tanong ko dunia na. Talok-talok ako ginidang tanong. Nami ako pus. Inadun tanong Allah. Napagpagan niya pagintawan tanong. Nasi tanong matatagong usul tutian umangay na tanong. Gito'y paganay. Oriano to. Nasugun Allah. Sumalaikat. Ay pag-ibir ka sumayaman niya mga. Isulat niya sumapagyan ka. Sumapagyan ka. Sumayaman na kaluluwagin ka. Nah, ro ka makapuguyag-uyag. Sa bida-bida sa ulan-ulan sumayaman niya na. Mga boy. Inyurang pag-iso nga. Dakuron makawag. Gitu. Kaya pagparian. Lagi ang tama-tatago sa sundan niya nila yan. Nah, ikadua. Nah, makaliro na simpa kasimbuang ko dunia. Simpa kasimbuang sa diyang kaya dunia. Ikadua, pugiudan yan. Na magpasad na sa ano nga namawag. Sama na yan. Ayaw pa guys, andun tanong matatago. Ayaw sumbag na sa dunia. Nah, mapasad tino si na-transfer ano na sa ano nga namawag. Naroon tanong kriyata. Sunamon niya pinututan ni taman. Ayaw maanan niya na prautan. Taman. Ayaw maanan niya na prautan. At dunia zilun zaid yang kaya niyan adong-adong ayam ananian na tinod. Ikadua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia namali walid dunia, innama mathali wa mathalud dunia kamathali rakibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Mali so tanuwa na tigo Nabi. Walid dunia na gusto ay ananian na dunia. Mata na tiga na ayak ay baratan na kanagu kay baratan ng dunia dan lagi nukukuda ami akan turun udi na mituru sisa dia mo kay kadua kayo Korean yan na dumi ke na dia na tanyang ko yang kutua kayo diri kagad akan tatabutan sa dia kay dunia dan taratan no suminiro ko kayo daad na masana pagawan niya Antonay karina upama kabatan pumagisay si kumiyaw na masa udi na niyaw na Ramadan banga mingi pagubay so ayamanan niya na mingi pagubay nga guni di nga kay man basta na kami pagubay ka enoto at na mga bangsa tanong mga luks tanong amataan ko Allah kada din rawatan sa sagya kaya yang kanan yan na Ramadan diyan kaya kasasabi ng tanong yang kaya masa natantuwa magaan so Nabi sallallahu alaihi wasallam isa tingin at tanyo sa kabagado ito dunia na miyakaran niya dia mutamasa miyakaran ni sumasa kuway dataro niya kagad ditapok ading idating kibasaw so saragun na ayakat niya na 10 abu ulan-ulan na okan bati sa saulan na biada ko saragun biada ko saragun so saulan na ayakat niya na 30 gawi na so 30 gawi na kalubatan sa sanlaman na biada ko saulan so sanlaman na ayakat niya na 24 oras na okan bati sa isa kong oras kamagtaan ka din bunggolo ya magubas ano nga nagubas sa loob so ayamanan yan na isa ka oras na 60 ka minutos na kalabatan sa isa ka minutos dali din punggoloy kaya maanan niya na isa ka oras dali din isa ka minutos ayaw kaptin niya na 60 ka segundo na kalabatan sa isa ka segundo na miya din ko isa ka minutos ayaw maanan ito na miya gaganggaan ang masa kita kapta na miya datang sa kiyang kaya niya makapatpat kami takat ko niya na miya daw ano din buwatan ko tao na umama na berbuah mama gitu pala na initakap ka o bubuhay na berbuah raga ano saya na niya berbuah raga amiyang tae ano sumiwa kayo miyan anong anos adi di gada suwa kayo miyan na mabuba kadua na ayaw mga na nagpakabangon sa walay na hindi ka pakabangon niya sa walay na ayaw nga niyan na siyong iyan na usiyang iyan si papa o si mama si mami o si daddy buhay na hindi ka pakabangon sa walay yung mga watayran nagpuay mo na pumagapuan na niya da kay mami o si daddy
kasih masih ama ada tuh nagusin nabat. Nah ini kita keputuh saya mana kalima tadi kan pergi gisir kayak sung pergi raka nasibnya wasawalai ini ada apa dunia mau ripen wakla ayam itu terwaya lagi yang butuh berikan tanah sagi yang butuh kapung gelepak tanah saya mana sirba wakla ma perlu tanah sa dengan mauri lagi maka umat tanah nar untan maka pesendi kesampurna ayam kanan yang nakasih mi alai wallah sa surat Fusilat asagi yang butuh agawi apli bunin wallah sumari du ini yang sipo neraka na amay kamulog siya nun sa taman sa makataling masiran si kuya mananya sa mga mauri na aya mi alai syahida alaihim sab'uhum wa absaruhum wa juluduhum ma kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima sahidtum alaina maka bataw sa adungan na mauri naswallah dalam malilimod luwa tao dalam yan bukit kelusan so mga ngariran dan namakapter na malimod na tao na pagkukum sa manusia so mengipun lagi ang pamilya niya so pangayaman niya so benungat ayaman niya so aswa ingat yang utagawala niya so papano kadudulungan niya so ayaman na watayan so lamun ano ipuntag ka budo niya so siringan ka ina ama karoman na gusto ayaman niya ng birudupa nagpala niya kukuman wala sa anuan na mauri why nada makapiro nakilusan wala sa ayaman na mga ngariran sayda halayhi sapuhu nabsaksian sira ng mga tangilayra sakagin na niyo masuk seminar naban ba sa seminar ka agi ang ana naban at tangilangan at tatabuan ka sa hitchis karena kanip ka si austada bedul patah di kami seminar ako nakay di ka makapturo agi at tangilangan kay beduro so ay man mga matangan ay beduro yan ay mga nuta ka namapasad na prigla mo sa tao lima sahidtum alaina ino kami no yapsiksi at ini kan diberi kalau menjual tas siringan kan ada mana nak pilih dua siringan watan ada pun nak pilih ya sosok kaya ibu tay puni mata ada 300 bulan zakat buat ya baru sah ayat terus lagi yang utama nota antakan Allah biar katiru kami wallah salagi dukia pakat tiru anianam sisa yang utama atau mengasai ini sama itu ayat tanda suatu tapos hindi cuma tahu pagi na sila nakambuat sa simbang wallah beda na yung niya na kapangakot niya yung mga subuan ayat na niya na hindi sumukiran wallah ay resulta na ang pagsisisi ay nasa bandang huli so kasundit na sawayan dami sinita sawnaan inang tapos ulang pawi at nakatingin usta dami sinit na sawnaan yan ano man yan kadang nga masang tao luar tara naruh ka sedih nayak tiro na karan ako kasi usta dami sedih sawnaan unaan na tara buat maka mga tao sa anong anamori nabalik ka na sedih so kawasan ang ginawa maaawa na ang limalia ay doon darah ka ng mga lipinsa so tamo ka ka buat kadang kami sultonya dia akan binasarakan sugasakan dia akan binasarakan sugadatuakan ayat Fir'aun wala ka mga malaikat khudu pagullu kung ano siya kanan na yung patongan thumma al-jahimu sallu urian yan na sumbuni sa giyang kanan na naraka ikadua Peter Allah ma kunna law kunna nasma aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir ubabu miyabuanui kami ang mga tao at pamamagin kami suwasya katiru tuma aw naqilu kung natin ang misa kalami ma kunna fi ashabis sa'ir hindi kami din babalo yung mga tao sa naraka kasi at nawata ta anak punutulun agi yang utaw nawata na di maganad sa kambayan wasiat na ayat itu dia na panagang sa upas agi yang kaya katiru na basta anak katiru amapi anak adegan kau na di kepa kayo mga sirilya dia naman ang katiru akan lagi tunanakin kan kau udi na adna miyabati aka na tiga na peso katiru na katiru ano miyabati na ayaw ko na kayo baratan ito na sumiyunod ka sa kanabang-abangan ay pagagbuka na tiga bangan na kanya kami arapi na kanabang magturok
Lagi ang kawat anawas niya na kadugang sa upas. Ada tingin namang udah mindugang sa upas sa pantalan. Na agi tingin lagi mana na at tayo pumasa sa upas. Biya kaum at jangan tayo nasabog yung mga tao na pinagisuwi-suwiran. Yang ayaw at na mindugang sa upas na supan-sudikil ka na upas. Ami ang ato Pagkagayon na lagi mo tumulak subar ko na miya mga dasumataw na sumiyama sa sopas sa saputol na piyo sa inyang sopas yan. Kaya mga masiran sa dagat na bibisaan siran na may tumanabagat na miya gumbas sa isubar. Oriano ko. Nago na miya sa sopas na kagugugbo niya sopas yan. Agibigya sa mapan sa yamanan niya na kaya pakalidas yan. Na sumangataw ang piyo isu-isuwiran sa padugang sa upas na pagpagaliran. Aydo! Anda sa padugang sa upas! Anda sa padugang sa upas! Nilipos sa yamanan niya na padugang sa upas. Siaratan, agi ang muta yamanan niya na wata at tiga muta penutulun. Dan lagi na lang natigyan sa mga tao. Sis, agi ang muta katatawiran ko dunia. Dahil pendulong kiran, payamanan ng mga ulama, subundingan ng agama, mga suwan, wala, ini sapar kalangan na inalwiran. Tapos sila dyan niya gubernur sa dirang kaplalong. Dan tiyan ikulaniran, agi ang muta mga suwan, wala. Niya kawataw sa anuman ng mauri, naggilaw siran na babu. Kami makapubalingan ko dunia. Mga uri panawag. Isa mituturuto na kanabar katanaw pagkang gaya muna sa mga tamong tanwa miya bibon tanong sa giyan kay ayam anan natin kanabar katan ayaw mo pagabulay ng aguna nagyang ko to miya ustar kaun na paraw sa tuwagam man ini sa parang Allah wala tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah wa may yafalu dhalika faulaika humul khasirun. Ubakan ng tiguan na mabimba na kumata mo kayo na gusto mga bawat ani. At dili ko na nilagay ang magkakapsibuan ni Kuwalla. Tanong Kuwalla. Wa may yaf'al sa tawang galubaksa na tiguwalla. Faulaika humul khasirun. Nasiran sa mga tao ayam ananiyan na miyalapis. Miyalugi. Ikadwa ka kiro Kuwalla. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Sagyang mo tagawi ang kapakataling matalo dadi pakang giyaguna sutamo sumawata ada mausar kuwagama ayaw ko pakang giyaguna na sumanga tao ang yakataling mga tatagumpiya sa posira apya kalakay tam kagida mausar naman ang yung yabatiatan watutun asya kini Alexander the Great why amada kala ini dia kungkirian isaw na ayamanan niya na India di sa giyang ayamanan niya na raw na 300 dia mo ba kada nakaputay niyan natini mo yan sa mga general yan yan na adna ipagtumabor ka na kailangan namang galabag yun di ko mga general na ito nunod Ginaamay kamatay ako na timo-timoan niya sa mga doktor ang mga tigas nagyamot na kapunutulan niya na pweltan akad pa ka na pasyan na mapasalat tigyan na amay kamatay ako apagwit na kukukuba ko na ayap pa kawidan niyo ron na sa mga doktor aking ang mga papasan di niyo sila pugisaki kadua tinggi na pero nakarkanong ay pina nakarkanong amay kamatay ako na liyon niya sulawan ng mga tamukakan bulawan perak rupiah na kaya niyo si ko karsada lalan apa wita niyo lang sa giyang utayamanan niya nakubab na sunsukap pero general na tigyan amay kay ikatalo at tigyan na amay kamatay ako na makaw matanong sa giyang utayamanan niya na may tingin na matay ako kaipun sa walay na taman sa utak kapagita ko kukuba na dugar niya sumbala lima ko na ayamaanan niya na kakayatan niya niya mo masasama mga general di ko sana taon na hey dato yang kana na pantuan na pala din mapunglo na kaya pa na lingaw dato na sarta inar pa niya
Inu man kami disurati. O inu nga gina ni mapikirkan. Tiga na pagkailayan ng pumadang lataw na gustong datuan na ka. Amat na sa mga doktor. Nada kagairan. Why? Takati ay man nasa na dakuiran din magaga. Dakuiran magaga. Kadua tingin. Nagyang mo kapigan sa iyong mga talwakan. Na adong may daw madakalataw. Amata na sutamo. Na ayap ka na niyan na. Daabalin niyan sa tingin. Daabalin niyan kung kapakataling masyado nga na mau. Kadalawa tingin. Na makamata na amat tingin ba? Bagoy na mo kukubaku. Na indugar akan pakai dugar niya sumber alimakan. Apalagi makakayat. Kaano may na yung madakalataw. Nagusong dato anakan. Api kakawasay ko tao. Ang mata ng abapya susalat. Kadang na magagamakyan ko tao kiyan. Bad na miyasi mayo. Kawas sa mga wasa. Milyonaryo. Abad na magagamakyan na salad. Igira ayam yan tayo na baik. Tawa na bulawan na sisingyan. Nada penserangan maut. Nang utasa kataw ko tayo na kan. Dari di panila. Kukuha nila nang utasa sisingyan na bulawan. Ginabi na miyat ko niyatin. Mamurilas na malumat na kapluwasaw. Ada pa na kapan busi sa napas. Dah. Matay suto na. Makakaya tumulapir pala din. Aba na miya sima kami at tayo mangingibad. Di mapipay mamarami ko kapitada ko sa. Okay, nanang dia palutul. Ada pada na imam. Tapi anu tuliara kan anu na miya rin. Agi ang parinig mo. Na siya gumiyan na likudiyan. Ayat tingin na okay. Na napakiwatan niya namang udah apilan na dong. Eh, imam mo kari na pulang niya. Manong magatingin, nagyang mo pasabon. Na magigiran niya magutamiyan tayo. Nakiyak niya, nakiyayat niya, nakiyagigamagay ng sabon. Nagyang mo tamiyan tayo, na magigilaw. Na gilaw na kanina niya, nakasoy. Okay, no bang pakarip sa masuk araw ko dulot. Yan bang yung hindi sa wata, close open, close open. Manong magatingin na tugo niya sa likod yan. Likod ako tamiyan tayo, muta sabon. Kaya tingin ang mitapok yan. Nagumi niya raw, ay ano rin sa sabon. Kasabon tanong perumal. Tigo na mga puli ng bulungan tanong. Kaya nakatira sa mga pas, da. Sa mga panag, da. Sa mga tugak, da. Gumini raw ko na Bisa kira na, bugay ka sa sabon. Kami ada sa sabon. Malong betul mana tingin na, kung gamitin na ang utang lima utang yan tayo. Nana na tingin, takawi. Pa! Akan saya tingin sa sabon, sabon mo biya kaya ko din, nakadipalan natin. Ay tingin na miyasaw, isar kami na tupa. Naki ako na, kung bakit pa, biyawatan waliyo. Nah, ayaw mga na yun na, da! At ibu na yung nagyang utatamok, arwar sabi ayaw mga na yan na, miyaw sarsa, kabay awang. Peluto ka no, at iguang ba? Anto na yung kaya, peluto daro sa kabaw matalo sa naman ang mauri. Asunin solay ni terong da surat al-Baqarah. Ayat anay ka magat sa busyaw pulang pito. Kagi ang utapindis ka sa katanong. Kagi ang utamiyang na muhadir. Apitiro wallah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Paluto ka no, abataan na mata na ayat pirmiro aluto. Lagi ang ayam anan yan nakalaks ikuwag ba. Diyan na naikiyong pungan na bukit tibulan. Sagyang kaya yamanan niya nakaprepara di tanong. Si sagyang utamasa, kaya yamanan niya nakaplalakaw tanong. Ayam pa naman ang tanong. Na ano man yung magpamula. So ayamanan na parating nagkanak si ikwalla. Sa lagi nagyang utayaman at yan dirugudaw. Nagyang utabiyaw na muhado. Mga inami, mga mami. Ayaw ka ba sa nagyang utay sa mga ulang at tanong. Napagnawan tanong, subasa tanong. Namanis so kay tanong. Namanagong tamang tanong. So manisa naan jumalay mapamula. So kalag nagparatiya sa giyang kaya ginawa niyan. Lagi na mo'y bulo, agi ang kaya masatan. Yang kaya ba nakapapantalan tanong masa. Ayat siwag yang kaya pagtaw. Naming girap sa lakaw sa sayasun, na sayasun girap. Kaya bulunganan, lagi ang kaya kalag nagparatiya ko Allah. Yang kaya masatan ay maso. Ang manisa na din yung kilala sa padiyan. Hindi na katawan sa siringan niyan. Hindi na katawan sa loks pagarin niyan. Kaya bulungan, nakataguan tanong sa kalag nagparatiya si Allah. Agila ni mababaloy ayam ana mapulutan sa kapakataling masalungan na mo. Ulan-ulan Ramadan. Isawit witian. Lagi mo to
Allah la'allakum tattaqun. Ingin paliwat perkataan Allah. Agi yang kaya ulan Ramadan, antano katawi sakalak na gusam ginas iku Allah. Ano di katawi ang tanong sakalak. Agi na ni maubalo yan ang tanong sa ano ka na mauri. Na sudah to na pumbalo yan mautun. Sudah to na pumbalo yan patis. Sudah tu nadidin pakaswa mamrak. Sudah tu nakataguan sa widakan kong pamilya niyan. Nasuli na kakikilalay. Nakakilala niya sa padiyan. Kay sabab sa mga mapapadaan ko ng utakalat na guparati ako Allah. Mga inaamin na gumangaman. Ay na ang gunatan sa dunia. Tapamakutan tanong sulamba ang mga umur ay ibigay tanong Allah. Pagkanin tanong Allah. Agyang kaya lamba di tanong diminggi mo kayo. Si sabi yang kaya kalama-lama dunia. Uway. Agi yang kaya dunia na ingdas karigida na darap adik tatap. Nasi itanong begitu sa ano nga na mauri at napunan niya na kapusan niya. Ay pagpusan na kasi. Lagi yang kaya advice. Wisa ko advice mga nokstanon yaw na. Ang pamakutan suwaban kapalapang kamarinaw. Baamay kasulga na da parwarimbar. Ada surut may manada sarangantan. Kami yang masuk pasar. Ini yang gusti badan sa kapag ganatairan nas na 5 taon na rabing baling sa baya nakakapuran yan. Saman sa malinang adi mabimban susunod ko dunia piperasan ay pipenderaan na ay makabagian pa yung dasampurna araw sa kapipya ginawa sa taman sa pakataman wa kullu amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah sa padang mapya. Yang untuk borotano pekong ciber. Sama ada ya. Nasi tanupan dengan pemandangan yang kaya ika dua pangkat program tanu. Thermosahitir. Anak saya gaya isa ka karto na 3-in-1. Ya dupalom niya ka pakasugaton. Itong padang ale 3-in-1. Sadya karton. Masya Allah. Unsa niya baka bunutun na. Nak teman. Pamagat ano din. Eda nyo sa mga Romero niyo. Pagkataya Romero na 2. 1-4. Kapagaya sa pangabunot na senso. Kami ako na doon niya ulugag ya hitirio. Nakanungo niya nga bala yarda. 1-4 Romero. Uli pa kaumana bilangan namin sa mga sapulo na Serbian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last call, 1-4. Bypass. Mendabihan niya ang gusto 1-4. 2 mana Romero. 69. So miya ka po nito na bayaw sa 5. Dasi ajan so. Saya ajan lubay. Kaya pamukay ng gusto dato tanong. Siya rin kuha. Last sera por tanong. Sarang ibu bahasa kuan. 191. Bukan kami ini. 69. Teloteman Romero. Relax sa 2 number. Paganero na 371. 371.
Samya ka bunoton na song semamu. Anak auto 371. Song kasi adin 371. Next, Rapol, Dalawa, Romero, 402, 402, 402, 402. Ilan na sa mga Romero niyo? Basta rin akon, 402, 402. Lawan niya kanto. Why now? Alerto? Next, Rapol. Lokman ang number 556. 556. 556. Nah, tanya pun. Coba saya. Anda makilimang kaya tayo din ang termos. Ada sarap na trinuan. 556. Ya bolot. Next Rapol. Lokman Romero 343. 343. Ganyan ako. 343. Konto sa likod. 343. Biakwa. Next Rapol. Dah. 344. Hah? Apa dapat? Di kaya salah dia pasal. Otoroso Romero. Manos. Forty Trioto. Last, kagaya Maron yun. 469. 469. So nga siya din. 469. Pero ayaw mo magalasan ng mga ako. Next, telur timan mampu ang number. Ya puner saja telur na. 593. 593. Yeso Malon. Sobra 4,000 na agayan. Plus isa ka karto na 3-in-1. Next Rapol 209.
209. Pamagayaso yang ako sa 209 kabilangan ng Pipman. Tungka sa din kabilangin. 209. Next rapport, Lukman Romero. Ideal yung paso na Barrio. Pagalero na 4-0-5. 405. 405. So ako nagagan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last call for 405. Dama kauma. Kesabian. Next rapport, Lukman Romero. Pagalero na 101. 101. 101. So biar ako na para lagoy. Ha? Last na Romero, Lukman. 4, 1, 9. 419. Anak oto datuk masyaallah. 419. Pagimitan natin sa lupang kapita ayaw malitin ayaw tuwa pagkabatya pasamuran naso mundano si Salman Samad ayaw muhadirul awal ay Sadruddin Salum ikadwa muhadir na si Hasanur Alapa Ida sa Dr. Alapa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.